ایرو روز آوای کردستان آرام بو شرط نبو ایرش نبون بمباران و توپاران کرن نبون روجاوا نهات بمباران کرن خلکه نفسک کورکشاند راحت رازان چما جبر کو دوان روزین داویدا ایرشین ترکی گلکی تند بون لسر نافچین روز آوای کردستانی گلکی زیاده تر بون ریو بریا خسر دبیجه جبر ایرشین وان چند روزین درباس بوی 479,051 ولاتی لقامشلو گندواره وی جاوه به پارمانه هفسروکا ریوبریا پترول روش آواجی دبیجه ویسکها العوده ویسکها گری پری رفینرا مصفاتا پترول یا بناوی الطفله ویسکها سعیده لتربس بیه کارگاه غازه لسویدی حمو هاتبونه بمباران کرن و جکار کتن به تمامی نها کار ناکن و بره جهن کو آف ددان یعنی جوی داره آف دبرن کهرباء دبرن پترول و گاز دبرن همو ادی کار ناکن گوت روجاوا ایرو آرامه لی سروکمار ترکیه رجب طیب اردوغان د جوینا کابینه حکومت خود گوت وان د ایریشن 12 و مهده جوی دمیوه یعنی لروج آوا و باشور کردستان شست وستگاه حساس استراتژیک این جرخانه و جبل خانه آنجی جناف برنه اردوغان دبیجه د وان 5 روزین داویده وان ایریشی 114 جهان کرنه و 78 کس جی کشتنه سروکمار ترکیه رجب طایب اردوغان روژا سیشمی پشتی جوینا کابینه حکومت آخواه بحثا اپراسیون ارتشا Türkiye'nin لباشور و روجاوای کردستان کر. Haseke'den Münbiç'e kadar bu hatta Erdoğan gefa berdavami operasyonun xaru amaca bu operasyon nujida. Yaklaşık 40 yıldır milletimizin canını yakan حتی کو ام هر بوسته کچیایم باکور عراق کو چافکانیا چالاکیین تروریین کو افچل سالن جانن مدسوجن به اولنکن دی اپراسیونن مین لوی نافچه بردوام بن به همان آوایی لسوریه جی جتل رفعت حتی عین عرب جحسك حتی منبج حتی ام هیلین تروری ین لوی خطیهاتنا آواکرنجی بربلاف نکن امرانا وستن بسایا خوده دمهن پیشی آمده بی کو ام لی بنیرن کیجان آلی چی دبیجه چی گفان دخواه و چی حسابان دکه ام دی تکز پینگاو نوباویجن muhakkak atacağız. Operasyon ارتشا Türkiye'nin در ویسینو روژا سیشمی روژا و سرکیه پارلمانتوی و آلیین سیاسی بو. Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, وزیر در و بروانیین ترکیه د کمجوینا گشتیا پارلمانتوی ده لسر اپراسیونان آگاهیدان پارلمانترانو وانجی تکزی لسر بردوامی اپراسیونان کر. Suriye ve Irak ayrımını ortadan kaldırdık. مجودهية سوريا وعراق جهول الراكر إريج كدر بين بلا بين أم لهردو قادان دهمان دميدا ريخستني دكن آرمانج أم يك بيك جيرخان و çavkaniyen ku reyxistini li ser piyan dihêle jinav dibin. Parlamento çatışmasızlığı esas alan bir çalışmayı yürütebilir. Parlamentera Dem Partiye Gulistan Kılıçkoçyici de heman civînê de berovajî deshilatê ji bo rawastandina şer û pêkanîna aştiyê banga wergirtina berpirsiyariyê li parlamentoya Tirkiye kir. Bu ölümlerden hepimiz sorumluyuz. Şayet biz meclis olarak ام همو جوان مرنان برپرسن اگر موکی پارلمنت و دوار سیاستا دموکراتیک ده ارکی خواه بجهانی با اف مرن چه ندبون پشتی وان مرنان دوی پارلمنت و دم لدست برپرسیاری ور بگیره اگر پارلمنت و جبور راوستاندنا مرنان برپرسیاری ور بگیره ام وکه پارتی سوز ددن کو ام ده بجان و دل کار بکن تجربه یا ترکیه هیا کو آشتی پیک بینه Türkiye halklarına veriyoruz. Türkiye'nin barışı yapacak deneyimi vardır. Terör örgütüne ait toplam 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisini بگوتنا سروکمار ترکیه جدازده و مهوه دو اپراسیون هوایی ارتشا ترکیه ده لباشور و روجاوای کردستانی 114 جه هاتنه بمب باران کرن و 6 ویسکهن کریتیک جی هاتنه جناف برن. ریوه بریا خواه جی دبیجه Türkiye de erişen xwede jêrxana sivîl dike armanc û van êrişên dawî li kantona Qamişlo 471 kes bê av û li kantona Firatê jî bi armanckirina wêzgehên elektrîkê yên Kobanî û Eyn Îsa
120,000 مالبات به الکتریک هشتنه. فردی ساک روداو